Системата е в абсолютно критично състояние. Много малко пари получаваме и затова сме принудени да работиме на по две места. Europa se enfrenta a una grave escasez de enfermeros y enfermeras. La situación es especialmente crítica en países como este, en Bulgaria, y en clínicas como la que hay a mis espaldas, debido a una compleja combinación de desafíos demográficos, sociopolíticos y también económicos, con bajos salarios y malas condiciones de trabajo. ¿Cuál es el alcance del problema en toda la Unión Europea? ¿Cuáles son las eventuales soluciones para los países más afectados? El personal sanitario europeo se enfrenta a una grave crisis. Se estima que en rápido proceso de envejecimiento, los países de la Unión Europea requieren de 1,2 millones de médicos, enfermeras y parteras. La carencia de enfermeros y enfermeras es especialmente significativa. Un número considerable se acerca a la edad de jubilación y el relevo generacional se está demostrando limitado. A menudo se enfrentan a condiciones laborales difíciles, incluidas largas jornadas, correlaciones elevadas de pacientes, salarios bajos y tensión emocional. Muchos profesionales denuncian agotamiento, lo que disminuye las tasas de retención y desincentiva la vocación en los jóvenes. La competencia entre socios comunitarios para atraer y retener a profesionales médicos agrava aún más la situación. Bulgaria es un claro ejemplo de los desafíos actuales. En una década, el país ha perdido más del 10% de sus enfermeras. Muchas han emigrado a otros Estados miembros en busca de mejores salarios y condiciones laborales. Consciente del problema, la UE está desarrollando una iniciativa de 3 años para financiar nuevos y mejores programas de formación para atraer a jóvenes estudiantes al campo de la enfermería. De entre todos los Estados miembros de la Unión Europea, Bulgaria será un buen campo de ensayo para comprender si la iniciativa para retener a jóvenes profesionales acaba siendo eficaz. La edad media de los y las enfermeras aquí es de 53 años. El 20% de los jóvenes graduados en enfermería acaba emigrando para buscar horizontes mejores. Este es el retrato de un sector sanitario que lucha por mantenerse con vida. Elsa es una de las 144 enfermeras de este gran hospital estatal. El año pasado ingresaron aquí unos 13.000 pacientes. Elsa trabaja en la unidad de ortopedia. A pesar de progresos recientes, el hospital opera bajo la proporción de al menos 2 enfermeras por médico, considerada por profesionales sanitarios como el estándar mínimo de buenas prácticas. Да, наистина това ми беше мечтата да работя като сестра, макар че имаше много други неща да запиша, да уча, но просто си пожелах да бъда медицинска сестра. Майка ми също медицинска сестра, децата ми също. За мен е добре. Много малко пари получаваме и затова сме принудени да работиме на по две места. Даваме си дни, даваме си почивни дни, които можем да видим нашето семейство. Наистина сме по 20, не 24 часа, но просто имаме много часове в отделението. Изморяваме се. Наистина се изморяваме и многото работа ги плаши младите хора. И за това един по един просто изчезват. Bulgaria tiene el segundo índice más bajo de personal de enfermería en ejercicio por población de la UE. Ello se traduce en condiciones laborales a menudo complicadas. На мен работата ми харесва. Трудно беше в началото, но свикна ли човек, просто не се отказва. Продължава напред. Трябва да се борим с трудностите и да се справяме с всички непреодолими неща, които ни идват по пътя. Como muchas otras enfermeras europeas, Elsa encuentra difícil hablar sobre el tema. Temen por sus puestos de trabajo. Igualmente confrontados a una falta crítica de recursos, médicos experimentados evocan más abiertamente la gravedad de la situación. A couple of months before I came here, I worked at 4 places. It's going to be around 160-hour a week. With the nurses, the problem is the same. To become a good nurse, you need time. So if you want to close this gap of lack of personnel, and you start now, you can fix it after 10 years from now. You
cannot fix it now. Después de un turno intenso, Elsa reflexiona sobre el precio personal que debe pagar para permanecer en su adorada profesión. В България, може би, нашия труд не се оценява. Мога примери да кажа много, което не е етично, нали? Но наистина ние сме ощетени. Защото ти караш 12 часа, лишаваш се от празници, лишаваш се от делници, вечери. Всичко това е от семейството, нали така? Всичко опира и финансовата част. Profesionales del sector coinciden en que a Bulgaria le faltan 17.000 enfermeras y enfermeros para que su sistema sanitario funcione eficientemente. ¿Cómo solucionar o al menos mejorar la situación? Llevamos la pregunta a la sede del Sindicato de Profesionales Sanitarios de Bulgaria, que cuenta con 32.000 miembros. Milka Vasileva, su presidenta, ejerce como enfermera clínica desde hace 43 años. Основната роля на медицинските сестри е грижата за пациента. И то качествена грижа за пациента. Не просто поставяне на манипулации, защото много често лекарите говорят с медицинска терминология, което разбира се е неразбираемо за пациента. Но благодарение на това, че няма достатъчно медицински сестри, всъщност тази наша функция в момента е пренебрегната. Човешката подкрепа, човешкото отношение към пациента, за тях няма време. Според нашите изчисления, за да останат медицински сестри в България, стартовата заплата би трябвало да е поне 3 минимални заплати за страната. А какво може да направи Европейската комисия? Ние вече сме свидетели на много декларации, различни други финансови и какви ли не документи, които се отпращат към държавите. Дори в семестриалния доклад на Европа за България там изрично е написано, че трябва да бъдат направени, да бъдат увеличени инвестициите в здравните грижи, да се направи така, че сестрите да имат възможност да работят това, което наистина са били обучавани не само в лечебните заведения, а и в извънболничната помощ, което в момента не се прави. Expertos coinciden en que, además de más financiación, cualquier estrategia europea debería incluir también mejoras en aspectos como planificación, contratación, formación, condiciones laborales y desarrollo profesional.